zay ny mahakasika an'iny vaovao iny fa andeha kositsika hiditra amin'ny vaovao ara-panatanjahantena niondrika teo anatrehany URSC tompony namboara Uganda tamin'ny satirno io tolakandro io ny LKK plus zay tompony namboarany Madagasikara nandritra ny lalao savaranando mandroso amin'ny fiadina ny amboarany Confédération africaine mitatitra ny zava-nitranga tany Kampala moa ny namana Sakino Rakoto manana Isso é a na puta em futular na capacidade que front vai bem se fatia no tutanando como que plano de levantar Malacara isso que para que a notícia forma de que então se tinha ali na fatia tudo isso meio na fatia Kampala mas na pena no ponto no psicotriste fazia aquele ar no primeiro ano da governo e até na Madagaskar a gente tem grupo e na februário a visão mas não é que a gente está também de plus lá no também também no nível da serviço tam e da logística onde o fluxo na mão na leta na cadeira e não tem aí isso e eu vou para a classe de faculdade também de plus me falta na nome na frase na lista que fora mental na cara na polia na também da paru yun may fama din nito ni sa may nararamdaman zero yung kulis maris ka hanggang sana dito may defensor sa may entraîneur ali sa may les ka tukunan sa may rin sa ti iba pa sa relation may mahulog sa rumura nagata at kung sa katukunan sa entraîneur kung nanala at kaiza na pizza sa yung sa mga skill kayo natin ay nagana kamera de las matas de la patria catalana de sa narita asnata dawal sa Uganda ari malaking data wapang sa mga data ang sa kalambrepul ni Fulana Fibri ang rusaka na kay na kotika na mas malaking na mga kumalagas sa tinareno alisan sa rumifuli ng bunkianga natin ni Executive ari sa hindi sa kapala ang malaking na sikreto data yara sa Yumbla ang listeni Yep, zeno papatilala si faitan tanto na equipe de Executive sa Kampala ramsi na gan dias Madagascar na kansan na tatijilan tingyan Malagas ni na fatbol na rin na bider dan sa na yan ya zeno azotena Kampala wa ni na pleasure kurbano sa Kimura kutumana